Poštovanje. Evo opet naših 10 minuta u žutom okviru, a naš današnji gost je Damir Zurub. Moram 5 minuta potrošiti da ga predstavim. Damir Zurub, ronilac, instruktor ronjenja, višestruki svjetski prvak u podvodnoj fotografiji, ekolog koji se brine o podmorju, čisti i rijeke, jezera i mora, svjetski putnik, globetrotter koji putuje, borac za ekologiju općenito, humanist. Ja bih rekao dosta. Pa evo, dosta. Ajmo krenuti od onog prvog. Naime, fotografija je zaštitni znak National Geographica i zapravo preko fotografije smo se nekako i upoznali kad se počeo surađivati i slati fotografije za National Geographic. National Geographic inače i prvu podvodnu fotografiju objavio, jedan časopis koji je prvi objavio podvodnu fotografiju. U čemu je čar podvodne fotografije? Pa ako pitaš mene, Hrvoje, onda ću ti iskreno reći u svemu. Imam ispod površine mir, tišinu i imam savršeni i jedini iskreni svijet. I taj iskreni svijet se pokušava kroz moju kameru prenijeti na sve ostale čitatelje, gledatelje i u stvari ja prikazujem samo ono u čemu uživam. Korone nema. Kako korona? Nema korone. Za one koji ne znaju, u podvodnoj fotografiji ima nekoliko kategorija, tipova, možemo kratko reći. Pa mislim, postoji ta ambijentalna fotografija ili širokokutna fotografija i makrofotografija, znači gdje snimamo makroživot, znači sitnije organizme, pužiće, račiće, ribe i tako dalje. Znači, ajmo reći nekako... Ali tu je jedna novija kategorija sa modelom. Da, to je ambijentalna fotografija sa modelom, koja je meni najdraža kategorija. U stvari, to je najteža fotografija, uklopiti u taj jedan lijepi morski svijet savršen od tog jednog modela, ronioca, je izuzetno teško, ali evo, ja jednostavno obožavam taj tip fotografije. Uzred, uvijek me je zanimalo da li vi ronioci imate neki svoj specifični pozdrav kao masoni, masoni imaju neki tajni pozdrav. Vi se ne možete dolje ni pozdraviti zvučno kad ste zaronili. Imate neki tajni pozdrav, čisto da ga naučite. Pa nema tajnog pozdrava, ali gotovo svi ronioci i kad se susretnu pod morem, svi se onako nekako pozdravimo, jednostavno sa jednim našim znakom, to je mi kažemo i znak i pitanje i odgovor, to je da li si ok, svi isto odgovaraju s osmihom na licu i to nam je dovoljno jer kogod zaroni uživa. A kako se postane svjetski prvak u podvodnoj fotografiji? Pa sad, neki će reći možda srećom, ali kad 2 puta to postaneš, onda tu više nema sreće, ima jako puno truda, ali prije svega moraš to voljeti. A ja nije da samo to volim, ja to živim i moj život je ronjenje, moj život je podvodna fotografija i ja kad idem zaronit, ja obično kažem da idem kući. Dok smo razgovarali prije ovoga i dogovarali malo o tome što ćemo pričati, ispričao nam jednu anegdotu kako u jednom trenutku 71 minutu sjedio dolje ispod površine, gledao oko sebe što se događa, mislim 71 minuta. 71 minutu sam bio na jednom mjestu, znači nisam se micao nigdje, metar lijevo, metar desno, sam se samo onako okretao sa svojom kamerom i snimao kadrove i mogu reći da je to isto bio jedan od onako ljepših zarona. Nema bolje televizije od podmorja? Nema, definitivno nema. Što ono što vidite to je stvarno, nema ništa ono iza kulisa, sve što vidite dešava se sad, odmah, trenutno i... Sad, odmah, trenutno dešava se nešto grozno, a to su zagađenje mora, oceana, rijeka. Koliko svjedočiš tome? Ti si svjetski putnik, to sam rekao, proputovao. Gdje si se bio? Bio sam, mogu reći, što se tiče ronjenja, stvarno svugud. Evo ove godine, 2020. sam bio Meksiko, bio sam Papua, evo sad krajem godine imam u planu Maldive, isto snimat. Mislim, zabrzit ću te definitivno. I Egipat, ali prošle godine sam evo isto bio i u Omanu, i Meksiku, Indonezija,
svugud, stvarno svugud, zaronio sam gotovo u svim krajevima svijeta. Zavidim ti to apsolutno, ali sad koliko si vidio i svjedočio tom zagađenju o kojem svi pričamo i čujemo? Pa nažalost, mogu reći da sam svjedok sve više i više tog zagađenja koje ima stvarno svugdje u svijetu, ali nije samo više problem tog zagađenja. Problem je i što živi svijet vidno nestaje pred našim očima. Flora se mijenja, fauna se mijenja. Ima sve manje i manje toga i kad sam jedanput rekao za jedan intervju, kad me neko pitao da li kasnimo možda ili da li smo zakasnili sa tim očuvanjem zemlje, to jest podmorja, ja mislim da jesmo i to dobrih 40 godina. Misliš da još uvijek možemo nešto popraviti, da to nije jedan nepovratni proces? Gledajte, ako se sami ne trudimo i ne krenemo sad, odmah, ovog trenutka, mislim da bi za koju godinu možda to moglo biti onako bespovratno. Procjene znanstvenika su da ne samo što nestaje podmorski, životinjski i biljni svijet, nego da u potpunosti oceani praktički postaju kao neko mrtvi okoliš, jer nestaje i kisika u njima, nestaje hrane u njima, nestaje živog svijeta u njima. Sve se mijenja. A bez oceana nema života ni na kopnu. Nema nigdje, ali mislim da masa ljudi još nije svjesna te stvari, da je voda je bit svega. I taj živi svijet koji je u tim oceanima, morima, općenito ispod vodenih površina, vidno nestaje pred našim očima, a to sve se reflektira i na sve ovo što se dešava vani. Prije N godina krenuli smo s akcijom koju si ti i duhovni i pravi otac, Think Green, čišćenje ne samo podmorja, nego i podriječja i podjezerja. Ajde nam malo ispričaj o tome što čistite, kako čistite i što ste sve pronalazili. Ja bih rekao što čistimo, Hrvoje, zato što si ti dio toga. I evo, u 3. mjesecu će biti punih 10 godina naše suradnje, stvarno jako lijepe suradnje. A evo sad na Visu, za koji dan, će biti naša 20. jubilarna ekološka akcija. Sve koji mogu, pozivam da dođu na Vis. U Komižu, prije svega. Ovaj put čistimo Komižu i plaže oko Komiže. Naša jubilarna 20. ekološka akcija. 19. je bila na Pelješcu. Tako je, ove godine. I izvukli ste koliko smeća? Pa izvukli smo 5 tona smeća. Mislim, Pelješac koji svi mislimo kako je to divno, čisto, nedirnuto. Evo, mi smo čistili tu plažu kod Trstenika Zaglavak i 5 tona smeća smo mi izvukli, nas 40 u jednom danu. Što automobilskih guma, što medicinskog otpada, što svih ostalih raznih otpada. Jedna plaža, ta Zaglavak, je bila kompletno pokrivena smećem, znači kompletno. Dijelovi su bili do 30 cm sloj smeća. Evo, mi smo uspjeli od ranog jutra do kasno popodne kompletnu plažu očistiti, da nije ostao više ni čep na plaži i staviti tu plažu u funkciju da ljudi mogu doći i uživati u toj ljepoti te plaže, jer je stvarno prekrasno. Meni je fascinantno u organizaciji tog Think Greena, to je zapravo i jedna internacionalna akcija. Dolaze ronioci ne samo iz Hrvatske, nego i iz drugih zemalja. To je kao jedno bratstvo koje dolazi čistiti to. Pa ne bi vjerovali koliko su u stvari ljudi spremni doći i pomoć i biti dio jedne lijepe priče. Jer ovo je stvarno lijepa priča. I evo sad i na ovoj akciji koju imamo na Visu, imamo jednu curu koja je došla iz Amerike i čistit će s nama Komižu, plaže oko Komiže i biti dio naše ekološke akcije. Da, more je jedno globalno selo
naših 10 minuta u žutom okviru je nažalost prošlo, mogli bismo još sat, dva pričati o svemu tome. I mnogo više. Poruka zapravo ovog našeg razgovora jest da moramo mnogo više učiniti na tome da ne zagađujemo more, da ne bacamo plastiku, da ne bacamo gume, da štitimo to naše more i biljni i životinjski svijet u njemu. Jer ni ovakvi aktivisti kao što je Damir Zurub neće nam sutra pomoći. Damire, hvala ti i idemo čistiti. Naravno, i vidimo se, Hrvoje.